Reka tugaruke n'amakuru yacu tureba situation iri hariya mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ni ubwoba bwinshi cyane nyuma y'uko M23 igeze gutya igafata umujyi wa Uvira. Ni umujyi wegeranye n'u Burundi ndetse bibibye ubwoba bwinshi cyane. U Burundi bufashe ibyemezo bikomeye. Ubwoba ni bwinshi mu Burundi yuko kudeta ishoboka. U Burundi ngo nibwo butanze Uvira. Reka tuze turebe impamvu u Burundi burimo gushinjwa gutanga umujyi wa Uvira. Ni umujyi rero wafashwe mu ijoro ryo kuwa 9 Ukuboza, no kuvuga mu ijoro ryakeye, aho wasangaga abantu bose bavuga yuko abarwanyi ba M23 bageze mu mujyi wa Uvira. Ni umujyi uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi n'imbonerakure nibo bagaragaraga cyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, bafashwa n'imitwe ya Wazalendo, igisirikare cya Kongo, FARDC, ariko cyo wasangaga kiza nyuma kije kunganira abarundi aribo bari kuri front line. Gusa mu buryo busa naho butunguranye, u Burundi bagagize gutya abantu batangira kubona amakamyo y'abarundi arimo ataha, ndetse n'abasirikare bagenda n'amaguru barimo basubira mu gihugu cyabo uko umunsi ugenda wira. Ni ibintu byabaye cyane cyane mu mpera z'icyumweru gishize, ndetse bikomeza kuwa mbere, kuwa kabiri biba agahoma munwa, dore yuko hari amakamyo agera ngo kuri 13 y'ingabo z'u Burundi yavuye hariya muri Uvira, hanyuma akava n'ahitwa muri Mwenga no muri Fizi, bose bakaba basubira mu gihugu cyabo. Ni nyuma yuko ku itariki 7 no ku itariki 8 abasirikare b'u Burundi n'aba Kongo bari bahungiye Bujumbura kubera gusubiranamo na Wazalendo. Wazalendo ikaba ngo yarabashinjaga guta urugamba, bagatuma agace ka Ruvungi kigarurirwa na M23 kuwa gatandatu. Ihuriro rero ry'ingabo zarwaniraga Perezida Tshisekedi zirimo iz'u Burundi, Wazalendo, abacancuro b'abazungu na bamwe mu bagize imitwe ya FRN ndetse na FDLR ikomoka mu Rwanda, ryagize gutya rikwira umishwaro ubwo M23 yageraga mu marembo ya Uvira. Ni ibintu abenshi bagaragazaga ko bamwe basubira muri Bujumbura, abandi bakajya muri Karemi, bikaba ngo byabibye ubwoba bukomeye cyane ku Burundi. Reka dusobanure gatoya icyo Uvira ivuze ku Burundi. Uvira niwo mujyi waturukagamo ibicuruzwa biva mu burasirazuba bwa Kongo bijya i Bujumbura, cyane cyane bikomoka ku buhinzi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli, amavuta n'isukari. Byo byahanyuzwaga mu buryo bwa magendu, bikaba mu by'ukuri wavuga ko Uvira yarifatiye runini ubukungu bwa Gitega cyangwa se ubukungu bwa Bujumbura nk'uko bamwe bakunda kubivuga. Bikaba rero bisa naho byibashijwe ngo ese u Burundi koko nibwo bwatanze Uvira. U Burundi bwari bwitezweho ikintu gikomeye cyane muri iyi ntambara, ariko biza kurangira ntacyo bukoze, ndetse bagenda bamwe banahunga, binatuma n'ingabo za Kongo zo zabafataga nk'abantu bari imbere, nazo zigira gutya zirihungira. Ikibazwa uyu munsi, u Burundi kuki burimo gushinjwa gutanga Uvira? Ese bwaba bwayibonye kare yuko ariyo kudeta irimo gutegurwa? Dore ko nk'ubu inkuru igezweho nuko u Burundi bwamaze gufunga umupaka wabwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hari bavuga ko mu by'ukuri mu kivunge cy'abantu ngo binjira baturuka muri Uvira ngo ashobora kuba harimo ngo n'ingabo za M23, ngo bikaba rero uburyo buri strategique bwo gufunga imiryango cyane y'uyu mupaka ufatiye runini ubukungu bw'u Burundi. Ukaba rero wafunzwe kuri uyu wa gatatu aribwo bufunzwe, ariko ngo hari indi mipaka mitoya nk'umupaka wa Gatumba ndetse n'umupaka wa Vugizo, iyo ngiyo nayo ikaba ifunze kuva ejo kuwa kabiri nyuma ya saa sita. Iyo mipaka rero yose ikaba ngo ubungubu aho hantu hakonsiderwa nka zone militaire, cyangwa se igice cya gisirikare kirimo kugenzurwa na gisirikare cyangwa kirimo gukoreshwa n'abasirikare gusa. Abarundi rero bakaba bavuga bari bafatanyije n'ingabo za Kinshasa muri iriya ntambara, bakaba bavuga yuko mu by'ukuri
bishoboka ko hari ibibazo byari birimo ndetse ngo byari bigamije guhirika ubutegetsi bw'u Burundi, ariyo mpamvu bafashe icyemezo cyo gufunga imipaka. Ikindi cyatumye ngo abarundi bagira gutya bagafatwa nk'aribo batanze Uvira, ngo ni ibijyanye n'uburyo batinye ko mu Burundi ngo hashobora kuza kuba kudeta mu gihe 2023 yabatsinda igafata Uvira nk'uko byarimo bigenda bigaragara. Burero mu by'ukuri tutarajya yenda ku mahitamo amwe Perezida Ndayishimiye asigaranye, reka tubanze dusesengure turebe impamvu nyamukuru itumye iriya mipaka y'u Burundi ifungwa nizihe. Ese koko ni kudeta ibiri inyuma? Hari ikintu gihari, urebye Uvira ni umujyi muto, ariko ni umujyi nanone wavuga ko ari munini ufite akamaro kanini mu mutekano w'u Burundi, kuko ni umujyi uri hafi cyane y'intara Cibitoke ndetse uri hafi ya Bujumbura, mu birometero 25 bugeze i Bujumbura. Ni umujyi rero inyeshyamba kuba zafashe Uvira, biragaragara yuko inyeshyamba zamaze kwegera neza igihugu cy'u Burundi. Ibyo byo rwose nta muntu bishidikanya. Kugeza ubu ngubu kuba barafashe Bukavu bagafata Uvira, ni ukuvuga ngo u Burundi bwose barasa naho bagegereye. Bityo rero kwegera u Burundi kwa 2023, reka tubihuze n'iyi kudeta irimo kuvugwa, bishobora gutuma aba barwanyi ba 2023 binjirira u Burundi, bakinjiramo mu buryo bworoshye. Ndetse ngo n'igikeko makuru y'ubutasi y'u Burundi yerekana ko ngo ari abarwanyi ba 2023 ndetse na Red Tabara ngo barimo binjirana n'abaturage barimo guhunga bava muri Uvira bajya muri Bujumbura, ndetse ngo bakajyana ngo na FARDC, ngo bakajyana na Wazalendo, bakajyana n'abasirikare b'u Burundi, ngo bahari ngo icyo kivunge ngo cyari kirimo n'abasirikare ba 2023 b'intasi, ku buryo ngo bigaragara ko u Burundi bwagize ubwoba yuko ngo kureka iyo mupaka igakomeza gukora bishobora kuza ngo gutera kuboneka ko amakuru yo mu Gitega, ndetse ngo hakaba haboneka n'inzira, bityo hakaza kubaho guhirika ubutegetsi bw'u Burundi. Ikindi cya kabiri u Burundi ngo cyatumye ngo bafunga imipaka, tubihuze n'iyo kudeta, ngo hari ukwambuka kw'intwaro mu buryo butemewe, kuko urumva FARDC irahungana intwaro ndetse n'abarundi barahungana intwaro, Wazalendo irimo irahungana intwaro, FDLR irahungana intwaro, FRN irahungana intwaro. Ibyo byose rero ngo byari butume ngo hari n'intwaro ngo zitemewe za 2023, nicyo bivuze ngo zari kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Kandi babizi neza ko u Burundi bushinja u Rwanda yuko ngo ari rwo rufasha 2023, ndetse ngo mu basirikare ba 2023 harimo RDF. Ngo ibyo rero gufunga umupaka ngo bikaba ari ugutuma ngo iyo RDF ngo itinjira mu gihugu cy'u Burundi, ngiye yakora ishyano ibe yahirika ubutegetsi. Dore ko u Burundi bunashinja ko u Rwanda ngo bufite umugambi wo guhirika ubutegetsi mu Burundi, banabishingiye kuba bashatse kubuhirika kuri 13 z'ukwezi kwa 5 2015, bakavuga ngo kuba bagihari bakiri mu Rwanda, ubu ngubu bamwe batojwe ngo igisoda. Bityo rero bikaba ari ibintu ngo babonaga yuko ngo bishobora kuririraho abarundi ngo bakaba bahirika ubutegetsi, cyangwa se u Rwanda ngo rukaba rwahirika ubutegetsi bw'u Burundi. Ibyo byose ni ibindi nabyo birimo kugenda bivugwa ku bijyanye n'icyatumye u Burundi ngo bufunga umupaka. Hari ikindi kandi ngo cyo kuvuga ngo abaturage bo ku mupaka ngo bashobora guhohoterwa. Ibi ngibi byo nanone ariko gufunga umupaka ngo mu by'ukuri muri make urebye ni ingamba yo kwirinda ko intambara yakwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Indi mpamvu ya kabiri, abarundi barimo baratinya yuko mu gihugu cyabo hakinjira impunzi nyinshi zitagenzuwe, zitasatswe. Bityo rero ngo ifatwa rya Uvira rikaba ryatuma abaturage benshi bahungira mu Burundi, hakabaho ikibazo cy'ibiribwa, hakabaho kuba abarundi impunzi zakwinjiranamo n'abarwanyi bazihishemo, bikaba umutwaro ku mutekano w'u Burundi n'imibereho y'igihugu. Bityo Burundi bukaba bushaka kugenzura iyi flix cyangwa urujya n'uruza rw'abantu barimo bahunga impunzi. Hari ni kandi n'impamvu za diplomasi n'imikoranire ya RDC. U Burundi ni umufatanyabikorwa wa leta ya RDC mu bya gisirikare, urabizi ko bafatanya mu kurwanya 2023. Gufunga rero umupaka bishobora kuba nanone ubutumwa bwa politiki bwo kwereka RDC ko ifatwa rya Uvira ifashwe na 2023 byababaje igihugu cy'u Burundi. Hakaba nanone kandi gushyira igitutu kubafasha 2023 no kwihagararo ku ruhande
kugaragaza support ku ruhande rwa Kinshasa, kuko urumva Burundi buramutse budafunze umupaka habaye imikoranire na M23. Icyo gihe rero Kinshasa bibona yuko Uburundi ngo bwarimo busa naho buneka Kinshasa mu mubano wabo, kuko urabizi ko nubwo Kinshasa ubu ngubu irimo kurindwa n'abasirikare cyane cyane mu FDL n'abarundi. Abarundi bafite ikiraka cyo kurinda Kinshasa, cyane cyane no kurinda perezida wa Kinshasa hariya Felix Tshisekedi. Ibyo rero kugira ngo bagaragaze ko bifatanyije na Kinshasa no kwerekana ko batemera ko M23 yaba yafashe kiriya gihugu, kiriya gice cya Uvira mu buryo cyafashwe batabyemera, bagomba kwitandukanya n'iri fatwa rya Uvira. Hari ikindi abarundi bagaragaza ko uretse gutinya kudeta, baratinya yuko ngo intambara yakwambuka ikagera ku butaka bw'u Burundi, bityo rero intambara igeze ku butaka bw'u Burundi byabanga ari ibibazo bikomeye cyane. Bikaba rero ngo urebye ngo bakarinda ko hari n'indege cyangwa n'ibindi bisasu bya gisirikare bishobora kwambuka bijya mu Burundi. Abantu bakavuga bati Burundi se koko nibwaba bwagize ubwoba bukabireba buti ese gukomeza gufatanya na FRDC nibiri buze kudukururira ibibazo, ngo bakaba bikuye mu ntambara, kwikura mu ntambara aribo bari bitezweho byinshi, byari bitezweho guhangana na M23. Bikaba ari byo bintu byatumye ngo M23 yavansa yirukanka mu buryo bukomeye cyane. Kuba Burundi kandi bwanafunze umupaka ngo harimo kwirinda icuruzwa ry'intwaro, kwicuruzwa ry'intwaro, ndetse no kwirinda ko habaho magendu ishobora kuza guteza akaga, kuko urumva niba abantu bambuka urujya n'uruza hariho n'abakambukanamo ibintu bitemewe, magende ikaba yaza kuba ikibazo ku gihugu cy'u Burundi, bikaba byamanura n'iterambere ry'ubukungu bwabyo, kuko buriya magendu urumva nta misoro ntaki, udakontroloye ushobora gusanga ubukungu bwahungabanye nk'uko abanyabukungu bagenda babigaragaza. Hakaba rero ikintu gikomeye cyane kwirinda ko, ndetse ngo hari amakuru y'ubutasi yari yabigaragaje, kurinda ko M23 yagira gutya ikaba ibitekerezo byabo byo kwigumura ku butegetsi ndetse no gushaka liberation. Iyi liberation ngo bikaba bishobora ngo ibitekerezo bya M23 bikaba byakwinjira mu gihugu cy'u Burundi, bakaba ari cyo kintu ngo birinda ko ngo M23 ishobora kugira gutya ikagenda ikaba yakwinjira, cyangwa ibitekerezo byayo byakwinjira mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, amashyaka ya opposition. Bityo ayo mashyaka nayo ngo akaba yagira gutya gasa nahumutse, yamara guhumuka akaba yateza ibibazo hariya mu gihugu cy'u Burundi, nayo agashaka liberation, bityo intambara ikaba yavuka. Kuko niba mwarigeze mubona inkundura yo mu Barabu, byatangiriye muri Tunisia ariko biragenda bigera mu Misiri, biragenda bizonga ibihugu bitandukanye, biramanuka muri za Sudani, bigera n'ahandi. Bityo rero ngo iyo idée révolutionnaire ikaba abarundi ngo birinze yuko ishobora kuba uwo mwuka watutumba ukaba wagera no mu gihugu cyabo, bikaba byateza ikindi kibazo. Ikindi bakanga ko M23 yakwagura ahantu yakorera, kuko kugera mu gihugu cy'u Burundi cyangwa kuba yahisanga bishobora gutuma yagura ibikorwa byayo. Muri make ni impamvu zikurikira zo kurinda umutekano w'igihugu, gukumira ko intambara kwambuka umupaka, kugabanya injira ry'impunzi zidacunzwe neza cyangwa se zitagenzuwe, no gushyigikira RDC mu ntambara irwana na M23, kwifatanya nayo no kwirinda yuko Uburundi bushobora kwinjira mu makimbirane mu buryo butaziguye. Ese turebe noneho, umaze kureba ibi bintu bibaye cyangwa iri somo Uburundi bukuye mu gihugu cya Kongo, Perezida Ndayishimiye mu by'ukuri asigaranye aya mahitamo. Mu ntangiriro z'Ukuboza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yumvikanye mu bitangazamakuru ashinja u Rwanda guhungabanya umutekano wa Kongo n'u Burundi, agashimangira ko ingabo z'igihugu cye zihagaze bwuma kandi ziri kwitwara neza ku rugamba. Mu mpera z'Ugushyingo, no kuva n'ukwezi gushize, nabwo uyu minisitiri yari yabwiye abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi ko ingabo z'igihugu cye zizakora ibishoboka byose M23 ntikandagire muri Uvira. Nyamara M23 imaze iminsi yerekana abarundi bagiye bafatwa, matekwa mu ntambara, mu gihe abofisiye bakuru mu ngabo z'u Burundi zoherejwe muri Kongo nabo bakomeje kwicwa umwe ku wundi. Hari amakuru avuga ko nyuma yo gutsindwa gukomeye, ubwo FC M23 yasubizaga inyuma ibitero byo mu kibaya cya Rusizi,
ahangaha cyane cyane iby'Uburundi bwateraga muri Kamanyora, ngo Ndayishimiye yategetse ko hoherezwa abademobe babarirwa mu magana ngo bajye gutera ingabo mu bitugu abasirikare n'imbonerakure bakora iyo bwabaga Uvira ntifatwe. Mu kiganiro n'itagazamakuru cyabereye Igomejo, umuhuzabikorwa wa 23 Colonel Nanga yongeye kubaza impamvu abavandimwe b'Abarundi bijandika mu ntambara itabareba. Kuva mu ntangiriro za 2024 abasirikare b'Abarundi bari muri Kongo bagiye bivovotera ko bakomeje gutakariza ubuzima mu ntambara itabafitiye akamaro, idafitiye n'akamaro abaturage b'i Burundi. Gusa ikibazo gikomeje kwibazwa ni ukubera niba Ndayishimiye yakwemera guheba amadolari ava Kinshasa yamaze kumuryohera, akemera kwitandukanya n'imigambi mitindi ya Tshisekedi, afata nk'inshuti magara perezida umwe rukumbi babasha kuvuga rumwe mu karere akaba ari Ndayishimiye nyine. Bityo Ndayishimiye natazibukira akaga kazagashobora kugera ku Burundi, kagagira ku batuye muri Bujumbura, basa ubungubu n'abari mu kato kuko ntibabasha kugenda, ntibabasha kujya muri Uvira, ntibabasha kujya hehe, ntibabasha kujya mu Rwanda. Abasirikare be nabo barakomeza gupfa nk'isazi, ibishobora guteza imvururu imbere mu gihugu kuko ihungabana ry'ubukungu ryatumye benshi binubira ubutegetsi bwe, kugera no mu ishyaka CNDD-FDD bacikamo ibice, bamwe bakamagana imyanzuro ye n'umugore we usa naho wigaruriye amasoko yose ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi. Ifungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'ibindi bibazo bisa naho byugarije President Ndayishimiye n'ishyaka rye CNDD-FDD. Bityo rero Ndayishimiye agasa naho arasa naho ari mu marembera ndetse n'imyanzuro agenda afata, urabona ko ari imyanzuro isa naho ikomeye. Bakavuga n'ababisesengura akavuga ko igenda rya Ndayishimiye rishobora kugendana n'igenda rya Tshisekedi. Ese wewe koko ni kubibona? Urabona ko byanze bikunze Tshisekedi atazasiga Ndayishimiye, cyangwa urabona ko byanze bikunze aba bagabo bazaresista, bakaresista imbaraga zose zishobora gukoreshwa muri iki kintu gisa n'icyitwa liberation, cyangwa uyu mwuka wa liberation wazanywe na M23 muri ibihugu byo mu karere? Reka tubihanga amaso, andika muri comment utubwire uko ubibona, kora subscribe, kora share, kora like, dukomeze twibanire mu makuru nk'aya ngaya y'ubusesenguzi. Ese ukoko urabona ibya kudeta mu Burundi bishoboka? Ese Ndayishimiye yatinye kudeta yagombaga kumuterwa mu gihe yari bukomeze kuresistara muri Uvira bikarangira Uvira ifashwe M23 ikamureba nabi? Ese bivugwa ko hari amasezerano y'ibanga M23 yagiranye na Gitega cyangwa se na Ndayishimiye? Koko nibyo nawe ni kubibona? Ese koko Ndayishimiye yaba yarahemukiye mugenzi we wa Kinshasa akabona ko intambara uko imeze atayitsinda, akavuga ataho kugira ngo nkomeze nakaza abasirikare benshi, bamwe bafatwe miri abandi bicwe, reka nkurema kanjye karenge? Amadolari se Tshisekedi amuha yaba yayarekuye akayavirira? Ibyo byose nibyo wowe watwandikira muri comment ukatubwira uko ubyumva cyangwa se uko ubibona. Turakomeza tubane, amakuru yacu nakagaruka.